C'est dans une ambiance marquée par une forte mobilisation populaire que le gouvernement provincial, sous l'administration de l'AFC M23, a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation et de réouverture de la route reliant la ferme de l'Espoir à Muheto, passant par Nyamitaba, Nyakariba et autres, soit une distance de plus de 30 km. La cérémonie organisée au marché central de Nyamitaba, groupement Bachali KMB, chefferie Bachali, situé dans le territoire de Massissi, à environ 75 à 100 km au nord-ouest de la ville de Goma, selon l'axe routier emprunté en passant par Sake et Tebero, Kilolirwe, a été présidé par l'administrateur assistant du territoire de Massissi, Simorai Banyene Jonas, représentant l'autorité provinciale. Il a indiqué que ce projet répond aux doléances formulées par les habitants de Muheto et de Nyakariba lors de la récente mission d'itinérance du gouverneur Bahati Musanga Erasto. Wakati liwali wetu Bahati Musanga Erasto alitembelea raia hapa, wakampatia shida ya barabara, na nusu ya mwezi moja ametupatia bene, ametia wakantoni barabara na majiwa na wapatia. Mimi nilikuwa hapa kupresenter ile activité na kukonfirmer ile ahadi ambayo gouverneur alipana kwa wakazi. Sur le plan technique, l'ingénieur Joël, chef d'équipe et superviseur du projet, a présenté les différentes étapes des travaux. Wakati tumefika tunaona kweli ni barabara mbovu. Ndio maana tunatia mawe kwanza ndani ya shimo tu permettre passage kwa magari zetu. Ndio maana tunafanya réouverture et réhabilitation. Juste après pas ça tuanza tape sasa ya assainissement. Mais jour hapa tuko na problème ya ya nani ya barabara kupita, tunaanza kufunika shimo, mama tuko nafunika shimo na tuko nafuata vile tape ya assainissement. Les habitants de la région ont salué cette initiative. Selon eux, la réhabilitation de cet axe facilitera la circulation des populations, des opérateurs économiques, des acteurs humanitaires ainsi que d'autres usagers empruntant cette route. En tout cas, tunasikia fier sana tena. Kuna gisi vraiment gouverneur wetu ametukumbuka kwa projet kenye tuliombaka kwa wanaweza kusaidia nako. En tout cas, amekatia kimatendo. Tunashukuru sana kabisa, Mungu mbariki na endelee kutuwazia kuna vingine. Tunasikia vizuri sana na tunashukuru gouverneur wetu. Kama tunapata hii gari ni kitu kizuri sana, kinatusaidia kwa hii barabara. Hii mimea yetu naona Nyamitaba ni fasi kwenye wanalimaka maharagi sana, na bakomerisa banarangura Kagoma banaleta Nyamitaba. Humu kuna kupita magari za mingi sana. Vraiment ni kitu ya maana sana na tunafurahi sana. Tunashukuru sana guverneri wetu kwa kuwa ile ambayo ametuahidia ametimiza. Alituahidiaka kutengeneza barabara, tena atatutengenezea kiraro ya mihanga ambayo ilikuwa ina shida ya kukatika. Profitant de cette occasion, l'administrateur assistant du territoire de Massissi a invité la population à s'approprier cette infrastructure et à veiller à sa protection afin d'en garantir la pérennité. Kantoni watapokea, shoferi atapokea, yafaa kuhakikisha kama ile kitu imefanyika na iko kutelekwa nafanyika mzuri. Ndio kazi ya mia administrateur kutoka mubiro, tunaingia ku population tuangalie vitu wapi vinaendeka, wapi haviendeke, eske miradi ya liwali eske iko inafanyika, wakaji biko wanaiona. Ile ndio kazi yetu tutafanya, ndio ni kufanya suivi. Lengo ya AFC M23 ni kutengeneza ukwe mabadiliko, raia wetu nao waanze pata valeur. Ndio maana kitakwambia raia ikisema waendelee kuweka confiance uchama ya AFC M23, kama ni kitu tukitie nguvu sio wote fasi moya ili chama yetu isonge mbele. La cérémonie s'est achevée par une visite du pont Mihanga où l'autorité territoriale a évalué l'état de l'ouvrage. Cette visite fait suite au souhait exprimé par les habitants de voir ces ponts également intégrés au projet de réhabilitation de cet important axe routier reliant Muheto à Kichanga et Goma.
reka ngusuze cyane wowe ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News. Aha ni Masisi yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu karere ka Masisi aho ubuyobozi bw'intara buri munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23 bwatangije imirimo yo gusana no kongera gufungura umuhanda uhuza Muheto na Nyamitaba ukagera no kuri Ferme de l'Espoir. Ni urwuri aho n'ubundi abaturage bororera inka zabo ahantu bajya nyine murabyumva namwe urwuri, ariko ni urwuri rw'ikizere bo niko barwita. Uyu muhanda wari umaze igihe ufite ikibazo gikomeye cyane kubera iyangirika ry'ibikorwa remezo ndetse n'umutekano muke wakunze kurangwa muri aka karere ka Masisi. Aka kanya ashobora kwibaza ngo isi gahunda yo gusana umuhanda izahindura iki ku buzima bw'abaturage ba Masisi? Ushobora kongera kwibaza uti se ni igikorwa kigamije iterambere gusa cyangwa gifite n'impamvu zishingiye ku miyoborere n'umutekano? Reka turebere hamwe aho uyu muhanda uherereye n'akamaro kawo, impamvu gusana imihanda ari ingenzi kuri Masisi, icyo abaturage bashobora kungukiramo ndetse n'isesengura ry'impamvu ibikorwa nk'ibi bishobora kugira uruhare muri politiki y'akarere. Akarere ka Masisi ni kamwe mu duce dufite amateka maremare y'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni agace gakungahaye ku buhinzi, ubworozi ndetse n'umutungo kamere, ariko ibikorwa remezo by'umwihariko imihanda byagiye bigira ibibazo bikomeye. Umuhanda Muheto Nyamitaba Ferme de l'Espoir ufite uruhare runini mu guhuza abaturage bo muri ako gace. Iyi mihanda imeze nabi, bwa mbere bundi abahinzi bagorwa no kugeza umusaruro ku masoko, ibiciro by'ibicuruzwa birazamuka, abarwayi bagorwa no kugera ku mavuriro ndetse n'ubucuruzi bugahagarara. Ni mu rwego ubuyobozi bwa AFC M23 bwatangaje ko butangiye ibikorwa byo kuwusana no kuwufungura neza. Mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cy'imihanda ni kimwe mu bibazo bikomeye bigira ingaruka ku mibereho y'abaturage. Umuhanda mwiza ntabwo uba ari uburyo bwo gutwara abantu gusa, ahubwo uba ari umuyoboro w'ubukungu. Iyo umuhanda ufunguye, ubuhinzi bugenda neza, abahinzi babona uburyo bageza umusaruro ku masoko, abacuruzi bakabona uburyo bwo kugera nabo ku masoko bagacuruza, serivisi z'ubuzima nazo zigenda neza. Ndetse aka karere ka Masisi kazwiho ubuhinzi bw'ibirayi, ibigori ndetse n'ubworozi bw'inka, binatuma nyine imihanda yaborohereza guhuza aka karere n'indi mijyi igiye itandukanye kugira ngo bijyanye n'ubukungu bw'abaturage bikomeze guhagarara neza. Ariko iki gikorwa kibaye mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba ahantu higanjemo impaka za politiki n'umutekano, aho AFC M23 ni ihuriro ririmo imitwe ivuga ko ifite impamvu zo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo bushinjuye umutwe ibikorwa bihungabanya ubusugire bw'igihugu, mu gihe impande zitandukanye zikomeje kutavuga rumwe n'impamvu ndetse n'ubuyobozi ku mpamvu z'intambara. Ibikorwa byo gusana ibikorwa remezo ndetse biri mu bikorwa bishobora kwerekana uburyo ubuyobozi buri mu gace runaka bushaka kwerekana ko bushoboye gutanga serivisi ku baturage batuye muri Masisi. Ikibazo cy'imihanda ni ikibazo kimaze igihe. Benshi bavuga ko umuhanda mwiza ushobora kubafasha kongera ubucuruzi no kugabanya ingorane bahura nazo buri munsi. Umuhinzi ushaka kugeza umusaruro we ku isoko ashobora gutakaza amafaranga menshi y'umuhanda wangiritse. Umuntu ukeneye ubuvuzi bwihutirwa ashobora gutinda kugera kwa muganga kubera inzira mbi,
niyo mpamvu ibikorwa byo gusana umuhanda bishobora kuba igisubizo ku bibazo byinshi by'abaturage, ariko hakenewe ko ibikorwa n'ubundi mu buryo burambye. Hari ikindi kibazo gikomeye wakibaza ngo ese gusana imihanda byonyine birahagije? Abasesenguzi bavuga ko ibikorwa remezo bigomba kujyana n'umutekano, kuko iyo nta mutekano uhari imihanda ishobora kongera kwangirika, n'ubundi abacuruzi bagatinya kuyikoresha, abaturage bagakomeza guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu abaturage benshi bifuza ko uretse gusana imihanda hagomba no kubaho uburyo bwo kurinda umutekano w'abaturage no gukemura ibibazo bya politike buri muri aka karere. Mu gusoza igikorwa cyo gusana umuhanda Muheto Nyamitaba kugeza kuri Ferme de l'Espoir kije mu gihe Masisi ikomeje guhura n'impinduka zikomeye mu miyoborere n'umutekano. Ku ruhande rw'abaturage, umuhanda mwiza ushobora kuba intambwe ikomeye mu guteza imbere ubuhinzi, ubucuruzi no koroshya ubuzima bwa buri munsi, ariko ikibazo gikomeje kuba uburyo ibikorwa nk'ibi bizakomeza kurindwa kandi bikajyanwa n'amahoro arambye muri aka karere. Iki ni igikorwa gishobora kugira ingaruka zirenze gusana umuhanda gusa, kuko gishobora no kuba ikimenyetso cy'uburyo ubuyobozi buri muri aka karere bushaka kugaragaza ubushobozi bwo kuyobora. Nuko bimeze rero. Ubuyobozi bwa AFC M23 babuterana amagambo na leta ya Kinshasa, ubwo no kureba ese abaturage barahitamo iki? Barahitamo AFC M23, barahitamo leta ya Kinshasa iyobowe na Felix Tshisekedi? Ibyo ni byo ukurikirana kuri The Quick Times News, tukakugerera tukakurebera uko bimeze. Komeza kudukurikira kandi subscribe wowe turayikanda, ubundi nakubwira ngo ibihe byiza kandi Imana ibane nawe.